Ikinyamugigima isi yose iranyeganyega ikanjugumira ku mpande zose abantu tubibonye tukuvuga bamwe tubibonye tukagira ngo isi yo bitega ishaka kubaho yuko isi yo bishaka kwiyahura cyangwa se n'umuhero wo gushitse kuva i Burundi gushika i Fukushima abantu bose tukaniganira aho duca amaguverinoma akishikana abakuru ama-esprit abadayimoni tutimana mana turishikanye tutimana mana tubabarire nakindi dutinya tutinya umuhero mana tubabarire abambaye amakoti bakava mu mabiro ugumengo birukanwe n'ingwe nanje yambibonye nkavuga nti mana we uretse icyo dutinya yatakariye mu nkumi inkumi nziza nziza zimwe zinakorwa ko benshi bakaba bakwita bati bogos populaire uramenya ko ikinyamugigima kije warishe benshi usahura byinshi uryutwa abandi uryibiturire reka mwihuse yuko ikinyamugigima kije baragiye kwa rumenye urandoga ubuzima bwanjye busigara mu kangara day kuki isi zanje ziberwawe ariko byose ndabiguhariye twirirwa dutuka ababyeyi izuba riva kandi tuzi ko aribo mana ya kabiri mana tubabarire ubabarire urwaruka rw'i Burundi hirya nino go free my soul Illuminati beg ivyo nibiki idayimoni turi kumwe nazo mana dukeneye ubufasha bwawe ngo ni nouvelle ordre mondiale abubaka n'abasanga ibitsina aba Freemason Illuminati mana fasha abaririmbyi b'i Burundi nibitugereho mana ya Buramu abadina bawe La région n'est plus qu'un océan de débris. Kandi abyishimiye koko mana nahise igomba gutwarwa na satani turagusabye uduhe kwihangana abarundi twame dufatana mu nda nk'uko byamye sal baby maze abarundi tumenye kubabazwa n'ibyo bene wacu bakorerwa ntitwibuke kwishikana ariko ikinyamugigima giteye izi n'izindi mbaraga usubiye guhabwa na Allah.